će. Balansirat. U rijetkim trenucima odmora, nakon napornog posla, volim kad mi u goste dođe moj prijatelj Emir, Nišić Emirove priče. I mi u toj pauzi popijemo kafu, ovdje u ovoj koroziji. Malo gledamo mačku kako se valja tamo, jer njoj je uskoro veljača, jel' tako? Veljača je sad. Nije uskoro, jel' da? Nije uskoro, već prošla veljača, razumijem. Zahvaljujem se pratiocima Emirovog kanala. I ja Emira danas častim jednim mafinom koji priprema moj sin Malik. Čokoladni je, znači to je eko. Nema kalorija, nema ništa. Kako se čini ovaj ovdje sto iza leđa naših? To je sve sad naslov. Ja, radi se o Mercedesu 123 2.4. German Industry. To je otporno auto, poznato. Taksisti su vozili najviše Mercedes 123, to baš 240 motor. Motor 240 je najprodavaniji od 123. Nije 200D, ja. 2.0, 2.2 od dizela. Da. I 300D. Malo šta jače? 300 TD ima, nema preko. To su pogrebni vozovi. Sva uglavnom. Dobro je ovo. Ovo nije dobro, ovo je odlično. Aha. Ja sam jutros imao jedan trening dužine 90 minuta, 18 km. Sutra imam 60 minuta trčanje. Tokom sedmice imam par treninga nekih laganijih. I u nedjelju imam maraton u Splitu. To je otprilike taj dio. Bolonja. Mi pijemo kafu po Bolonji. Bolonjski proces pijenja kafe. Ja. On se nastavlja na travnički. Šta ima sad u planu, imaš šta još šta snimaš? Pa imam i tekako. Govorili smo neki dan o nagradnoj igri koju bi trebali pokrenuti za naše pratioce. Koja bi se sastojala u sljedećem, ja bi nastikao Fiću Zelenom koji je osvojio simpatije gledatelja. Veliki broj pregleda ima. Veliki, blizu 70.000 trenutno. Onda bi tu sliku poklonio našim pratiteljima. Kako i na koji način, to ćemo već precizirati u tom videu kad budem sliku u Fiću. To će biti nešto drugačije, nešto jedinstveno. Uglavnom poklanjaju neke stvari koje se mogu kupiti, koje su fabričke. Ovo će biti slika, znači ručno naslikana, pažljivo i imat će priliku gledati kako nastaje ta slika. Ulje na platnu? Ulje na platnu, bit će akril na platnu, to mi je brže. Baš umjetnička slika. Vrijedna dosta. Dimenzije? Dimenzije ćemo uzeti neke manje radi toga što će to vjerovatno ići poštom. Možemo i mi odnijeti? Ne znamo šta ako bude neko iz Kruševca. Nema veze. Imamo pratioce širom SFRJ. Biće samo ako bude neko bude u Tuzli. To je nama blizu, pa nam nije to nama baš čef. Imamo jednog pratitelja iz Banovića, čovjek restaurira Fiću, pozdrav za njega. Tako da vidjet ćemo, možda izvučemo njega. Hvala lijepo, druže Valter. Uzmi te, ja čovjeko. Jači. Trebamo i mi odmoriti, imamo i mi dušu. Mi samo radimo, hodamo. Šta misliš, Emir, o ideji da napravimo od ovoga zadnjeg dijela kao neku fotelju, kao ležaj neki?
sam. To brzo može biti. Jest, ja. Od golfa šta je? Pa golf četvorka, znači stavi se, ne znam, štopovi se vrate. U ili već stavi, radi. I to bi se presvuklo. Neki skaj. Jako koža. Imamo dobrog tapacera. Ja. Ali je situacija. Vidjeli ste Fiću 750 SC zeleni koji je potpuno propao i kojeg smo upalili nedavno. Evo jednog vrhunskog kojeg je uradio onaj isti majstor. Zapravo sad bi ja vama rekao da je to jedan te isti Fića, samo promijenio boju čovjek, ali neću. 30 konjskih snaga. Prvi puta vidim ovog Fiću. Dobar je, sve je vrhunski, fabrika. Tapaciri nikada niste vidjeli ovakve. To je tačno. Divan. 3 mjeseca je stajao u jednoj garaži. Sada smo ga dovezli ovdje. I dakle, garaža je sada zauzeta, morao je da je napusti. Što reći, ja oduševljen, a vi? Evo sada sam pitao mog majstora za godište, kaže 79. Vrhunsko stanje, restauriran, gume nove, sve novo. Sada smo se kratko provozali i zaista lijepa vožnja. Odlično prima gas, lijepo radi, upalit ću ga da čujete. Lutka zaista. Sve odlično, sve vrhunski. Original 750S. Ako vidite ovdje u kadru neka druga auta i ona će doći na red, snimit ćemo. Nisam se nikada vozio u novom Fići, ali evo, kao da jesam sad, zaista lijepo. Odlično pali. Čujete tu mašinu. Završeno, kao nov, zaista. Imaju nekakvu draž ove Fiće, zaista. Ono što zadivljuje kod ovog Fiće, evo posebno sada kada smo vozili makadamskim putem, pa udobnost ta njihova. Fiće je napravljen za loše puteve. Lutka, zaista, ja sam oduševljen ovim Fićom. Rado bih sad s njim krenuo što dalje. Evo kako to izgleda. Rezervna guma, originalna. Oprema sva tu. Ono što mi se posebno dopalo, da je majstor restaurirao i dizalicu koja tu dođe. Svaki detalj. Nevjerovatno, zaista. Sviđa mi se boja, sve mi se sviđa. Vjerujem da se sviđa i vama. Predivan, zaista.
jedinstven i vrijedan primjerak Fić. A sada spektakl, naravno, moramo provozati ovoga specijala. Vozio sam toliko automobila, ali zaista Fiću mi najbolje odgovara. Pita me jedan kolega, ugasio se to tebi kad? Kao hvačilo ovo ono. Ma nikad ništa. Fiću je to zaista nepogrešiv i sa mjenjačem i sa svim. Prelijep osjećaj voziti Fiću, barem meni. Za druge ljude ne znam, nije meni briga. Nešto reći, ovo je jedan od najboljih Fića koji sam vozio u životu. Utegnut, fabrički, nevjerovatno, da nigdje ne vuče na stranu, da fino prima gaz, da reaguje na kočnicu tako divno, da ne trtnja, da nevjerovatno zaista. Hoću nešto da vam pokažem posebno, a vjerujem da će vam se dopasti. Originalne naljepnice koje su išle na Fiću. Za farbu, recimo Sejid Aščić iz Masla uvijek mi je govorio da je njegov Fićo plava E90. Eto, to je pisalo na jednoj takvoj. Ovo ide na hladnjak. Relej za žmigavce. Stara tipa filter ulja Fiće sa uljnim motorom, dakle kontraš takozvani. Ovo ide na filter vazduha. Viđate ovo, vidjeli ste kod onog zelenog da je to stradala je ova naljepnica. Postavit ćemo novu kad ga obnovimo. Alternator, koliko se vidi, dobar. Sve original. Ja ovo nikad zapravo nisam ni zapazio kod Fiće. Valjda to strada ovdje. A nedavno sam mijenjao akumulator na bijelom Fići. Evo gledajte kako je to lijepo. I sad kada se uradi jedan Fićo i ovo se sve stavi, onda je on po meni kompletan. I zaista ovo je lijepo imati. Eto ga, sve će to doći na svoje mjesto. Kada se zeleni Fiće obnovi, toliko ste pisali, obnovi ga, hoće li se obnoviti? Hoće. Za 10 godina, nije problem nikak. Vidite ovo, meni ovo mnogo znači. Pričao mi moj Nedim, ima ljudi koji vole Fiću, ljubitelji su, a ne znaju šta je Abarth, kaže. Meni je to nespojivo s tim. Ima ovdje svega. Lijepo je vidjeti ovako jedan zid koji je urađen na ovaj način. Pričao mi je prijatelj Honi da on ima ovako nešto slično. T1 kombi ima faktički rastavljen. Farove, maske, sve živo. Ovo je, kaže, iz prve serije 55. godište. Tablice naravno su tu. Volani, nacionalna klasa. Sve lijepo. Ovo je postavljeno u nepravilan položaj, pa ne možete možda vidjeti šta je ovo, a to je prednji spoiler Abarth. Ide to na Fiće, ljudi to prave sada replike. Možda čak nije ni skupa, pa stavljaju to.
Viđali smo to naravno na utrkama. Sada ću vam pokazati nešto ekskluzivno. Možda i ne bi smio ovo da vam pokažem, ali evo jedan dijelić. Pozdravio bih sve ljude koji mi pišu trebaju li mi dijelovi za Fiću. Kad vidite da je meni ovo dostupno, dakle, treba li mi išta više. Projekat koji se radi, fali mu još nekih sitnica, kada bude gotovo, vidjet ćete, dotad strpljenja, nemojte mi pisati šta je, čije, kako je. Pozdravi za one koji kažu, trebalo je to ovako, ide onako. Dođite pa kako kaže onaj Mustafa Čobo, stručnjak za Fiće, ja bi volio primiti vaše znanje, dođite, pokažite mi. Ali nije sve kako izgleda na videu, dakle. A ovo je original, ovo je savršenstvo automobilske industrije. Jedan drugi projekat koji je u toku, kontra vrata, nešto posebno, 64. godište. Volan originalni stari, ljepota jedna. Neću vam ovo puno pokazivati jer nije gotovo, to je baš u fazi rada, dakle ovdje što vidite možda neće ostati tako, možda će biti drugačije, ali o tom potom. Uglavnom volim kontraše, sa jednim putijem, gledali ste Fiću po Bosni. Ima dakle smisla voziti Fiću u današnje vrijeme i ljudi se sve češće odlučuju da ih kupe i da ih obnove.